Novosadski razgovori sa Zoranom Kneževićem. Novosadski razgovori sa Zoranom Kneževićem. Poštovani gledaoci, nastavljamo serijal podcasta pod nazivom Novosadski razgovori, koje za Društvo novinara Vojvodine realizuje zadruga Media Kult. Moj večerašnji gost je gospodin Milorad Mirčić. Evo, imamo zadovoljstvo da nam gost u podcastu bude jedan zaista za Novi Sad bitan čovek koji je sav svoj i radni i životni dosadašnji vek proveo po raznim, tako da kažemo, i firmama i kulturnim i političkim ustanovama ovoga grada. Gospodine Milorade, ja kako obično krećem sa svim mojim gostima od nekih samih početaka, od nekih vaših prvih sećanja na ovaj grad, znači Detelinara, vaša mladost, vaše detinjstvo. Detelinara, šta je Detelinara bila u ono vreme kad ste vi bili omladinac, kad ste bili školarac, kad ste... Imao sam goste koji su isto vaši drugari bili, Bogica Mijatović je pričao o Detelinari zaista onako širokog srca, pa bih voleo od vas da čujem Detelinaru iz tih nekih vaših dečačkih dana. Administrativno, kad se gleda, Detelinara je od nekadašnjeg tunela Jeftinacije. Od bulevara pa sve do Sajlova tamo Detelinara. Međutim, malo je ljudi koji su živjeli na Detelinari da su znali ovu činjenicu, koja je sadržana u jednoj administrativnoj odluci kad je bila opština Detelinara. Svi računaju da je Detelinara iznad sajmišta, odnosno iznad sajma, pa gore do radničkog igrališta, to je u suštini. Ali suština je što je to jedno od naselja ili delova grada gde je većinom živjela radnička klasa. Većinom su to ljudi koji su bili zaposleni u novosadskim firmama, dobrim delom te firme su se nalazile u industrijskoj zoni. Južnoj ili severnoj, nebitno je. Tako da ovo napominjem zato što je to isto na prostoru opštine Detelinara i ta industrijska zona. I faktički, što bi se reklo, kud se god krećeš se po Detelinari. Da li dok stanuješ, dok živiš, dok funkcionišeš oko zgrade ili kad ideš na posao uvek si na Detelinari. Da se pogrešno ne protumači, da ne shvati se to da smo mi Detelinarci sebični, ali uvek je postala ono Detelinara do limana. Naime, velika prednost je upravo u ovoj činjenici što sam rekao da je to radničko naselje, po znacima navoda radničko naselje. Zato što je to za mladog čoveka jako velika povoljnost da što pre upozna svoje okruženje. I ta spontanost koja se razvija u tom sloju stanovništva, to je takozvani srednji sloj, je doprinosila da mi koji smo kao mladi ljudi živjeli u tom delu grada, smo brzo uspostavljali kontakte. Još jedna velika prednost što je tu bila stvar prestiža ili statusno pitanje mladog čovjeka da se bavi sportom. Svi sportovi su bili zastupljeni, a bukvalno je bila tolika konkurencija kad je u pitanju i fudbal, i košarka, i rukomet, možda samom činjenicom što bilo je malo izbora kada se gleda eventualna neka alternativa. Kao što danas mladi ljudi imaju više izbora, više alternativa, pa jedan od izbora je i sport. Ali tada je sport bio opredeljujući kada je u pitanju izbor. I ono što je veoma značajno, zašto napominjem ovo, preko sporta se uspostavljaju još brže ta prijateljstva i kontakti. Najvećim brojem su tu bili mladi ljudi ili deca sa Detelinare, mada dolazili su iz drugih delova grada, trenirali fudbal, trenirali su rukomet, košarku, stoni tenis, sve što je bilo. I čak jedno vreme
u vreme kada je bilo zastupljena kao jedna pod znacima navoda društvena aktivnost Korzo, takozvani Korzo, Detelinara je imala svoj Korzo. To je ovako bilo malo specifično za taj deo grada. Moguće da je to proisteklo i iz razloga što su bile malo slabije veze u gradskom saobraćaju. Nije to baš bilo učestvovali autobusi. Drugo, posljednji autobus je sad za ove prilike išao jako rano, taj posljednji po redu vožnje. Kad današnji mladi izlaze faktički u grad. Jeste. Pa onda je bilo malo nezgodno kada se nađete u gradu, kada se nađete na tom takozvanom glavnom korzu bulevara Mihajla Pupina, koji je išao kroz sadašnju ulicu Modene u centru grada Novog Sada. Onda kada propustite taj posljednji autobus, onda se išlo peške, išlo se kroz današnji Apollo centar, Bioskop Zvezda je bio, tu je bio prolaz jedan. Najduže dvorište u Novom Sadu, skroz, da. Jeste. I to je na kraju krajeva bila prilika da se detelinarci još više druže. Tako da, čitava ta priča oko tog dela grada, naravno i drugi delovi grada su isto imali svoje specifičnosti, ali ovo je bilo upravo iz razloga što svi su na Detelinaru dolazili, svi su bili takozvani novosađani, za razliku onih koji su i dan danas ističu to da su starosađani, mada mi ne razumemo šta je to biti starosađani, ali svi su novo naseljeni na tom, zato što je to novi deo grada, to je bila ta socijalrealistička arhitektura, nije se puno moglo ni zadržavati u tim stanovima, to je bila brza gradnja i onda se moralo izlaziti napolje, izlazak napolje, uspostavljanje kontakate i to je neki imidž koji je krasio te mlade ljude sa Detelinare. Bili su komunikativni, bilo je i one druge strane, ne treba to uopšte kriti, bilo je i ona druga strana kada su uslovno rečeno ljudi sa Detelinare, sa satelita i tih perifernih delova grada hteli da se nametnu. Jedini način je između ostalo bio da pokazuju svoju snagu ili svoju veštinu u sportu. Onaj ko nije u sportu, on je na ovaj drugi način. Ali uglavnom to je bilo malo specifičnije za detelinarce, kako se to kaže. Pa da, ja sam iz priča sa ljudima koji su mi pričali o Detelinari i čuo taj podatak da ste imali ligu malog fudbala na Detelinari koja je okupljala dosta klubova iz drugih delova grada da su dolazili tu da igraju, a i Detelinara sama imala dovoljan broj klubova malog fudbala da ste mogli da igrate između sebe društva, da budu između sebe, da igraju utakmice. Pa bih voleo, pošto sam čuo da ste bili dobar igrač maloga fudbala, da nam ispričate taj period vašeg života, ta druženja, ta poznanstva koje ste stekli onda igrajući i na Sajmištu i na ostalim terenima malog fudbala. Kakve su to generacije bile? Ko su ti ljudi? Šta su danas ti ljudi iz tih nekih vremena kada ste... Tu je bilo dosta studenata na đačkom, na Sajmištu je bilo dosta, tu je bio studentski dom, bilo je dosta mladih iz Crne Gore, iz drugih republika i pokrajina bivše nam države. Da nam malo kažete taj neki ambijent i to druženje tamo negde 70-ih i 80-ih godina kada je taj fudbal, kada je mali fudbal zaista okupljao veliki broj mladih ljudi. Pa uopšte sport je bio način da se uspostavljaju prijateljstvi sa ljudima koji su dolazili ovde iz razloga da bi studirali, da bi završavali fakultete i onda se to na taj način se upoznavalo što se na malim terenima igrao fudbal, nadmetalo se u fudbalu i znalo se gde je kome mesto. To vam je veoma interesantna priča, recimo, bio je prestiž ko najbolji igra fudbal, mali fudbal na Detelinari. To se podrazumevalo da je najbolji i u gradu. Naravno, pri tome ne treba zaboraviti da je iz drugih delova grada bilo vrhunskih fudbalera. Ali šta je tu interesantno? Interesantno je da svi oni koji su nekada trenirali fudbal u Vojvodini, Novom Sadu, Slavi, Mladosti i drugim klubovima, ti koji su bili raskošnog talenta,
nisu nastavljali svoju karijeru kako bi to bila logika stvari. Oni su prekidali tu karijeru, nisu bili zainteresovani, jer teško je bilo zainteresovati ljude koji su u Novom Sadu, koji su materijalno obezbeđeni i ne možete od takvog čovjeka zahtevati da ulaže dodatne napore kako bi svoju egzistenciju rešio, jer ta egzistencija je manje više bila rešena kod svih. Naravno, bilo je i onih koji su suprotno od ovoga što ja govorim, koji su ipak se žrtvovali i nastavili svoju karijeru, ali manji broj nego ovi koji su prekinuli svoju karijeru kao mladi ljudi, a nastavili su da se bave fudbalom tako što su prešli na male terene. I tu je nešto veoma specifično kada je u pitanju taj rivalitet. Rivalitet je recimo bio između Bloka i Detelinare. U Bloku su stanovali i igrali fudbal, bolje rečeno, Đole Balašević, onda Bobe Pavković, pa onda Roca, pa Pepsi, pa Šeki. To su sve nadimci, tako ih i znaju. I to je bio rivalitet na tom nivou da značajnije je da pobedimo jedni druge u tim međusobnim susretima, nego da, ne znam, osvojimo pojedine turnire. Ono što je vezano za moju generaciju, to je, mi smo to društvo koje je počelo da prešlo na mali fudbal, mi smo generacijski bili veoma blizu. I stvarno su to veliki, raskošni talenti. Nekada je u pitanju fudbal, nekada su u pitanju i drugi sportovi. Ili su svestrani. I toliko smo bili zajedno, družili se i van sporta, van tog fudbala, da smo bukvalno znali šta ko misli. I onda je mnogo lakše bilo igrati, nadmetati se sa drugima, zato što smo jedan drugog razumeli. Znali smo i one dobre i loše strane. Zašto dobre i loše strane? U sportu dolazi do izražaja sve karakteristike čoveka. U sportu i u vožnji čovjek pokazuje svoj karakter. Onaj ko ne može da podnese poraz, to odmah pokaže u sportu. Da. To kreće ljutnja, to kreće isključivost i tako, i to je samo po sebi se eliminiše. Ili se uklapa u društvo, ili uklapa se po sistemu da mora da se navikne da je sport kao i život, i uspesi, a i padovi. I moja srećna okolnost je što u toj generaciji kojoj sam ja pripadao bio je sada, nažalost, pokojni Đole Bajić, koji je bio raskošnog talenta kada je u pitanju i mali i veliki fudbal. Posvetio se školi, posvetio se fakultetu, nažalost ne tako davno je tragično nastradao, a onda su, međutim, što su redovno sa mnom ili ja sa njima, bolje rečeno, igrao fudbal, bio je Bata Mićić, bio je Cele, bio je Bačkala. Legende malog fudbala. Jeste, to su bili ljudi koji su, generacijski smo bili blizu i nije nam mnogo trebalo da se razumemo i na malom terenu. To je mali teren, inače podrazumemo brzo razmišljanje. Malo je to prepotentno sad kad ja pričam, ali tako smo se mi ponašali. Na malom fudbalu moraš mnogo brže da... Na 2-3 dodira, da. Nego na veliko. Ali tu su bile legende koje, na Detelinare je bio taj kult poštovanja tih starijih, već afirmisanih. I ono što je bilo nedozvoljivo, nedopustivo, da recimo mlađi se usudi da takve starije izvrgne nekom ruglu, da mu gurne loptu kroz noge ili tako da se igra. To je bilo poštovanje i tu se znao red. I kada je u pitanju sport i kada je pitanje inače odnos, tu je postavio od nas poštovanje tih starijih. I dolazilo je iz drugih delova grada, takmičili se i njima je bilo na neki način odmeravanje vrednosti ili snage da pobede ekipu sa Detelinare. Na dnevnikom turniru nekoliko puta je Detelinara bila u svakom malom fudbalu i tu imaju neki stihovi koji su. Sada su pretočeni, čujem da navijači Vojvodine to pevaju jako lepo, jako
lepi slogani, to je na Balkanu ima grad, po imeni Novi Sad, tu je detelinara, škola malo fudbala, ali navijači Vojvodine imaju još lepši nastavak. Tu je srpska Atina u kojoj igra Vojvodina. To su bili slogani koji su smišljeni tad. Jer stvar je bila prestiža ko će imati, iz kog dela grada će imati bolju ekipu. Tako je bilo u svim sportovima. I u basketu, košarci, rukometu. Da kažem, to je bila neka zdrava atmosfera. Sad, pričajući o ovome, zaista i dosadašnji gosti koji su bili isto potvrđuju tu vašu priču i Novi Sad je verovatno u tom periodu kada se na dnevnikovim turnirima skupljalo 500-600 ekipa, što je za današnje vreme prosto nezamislivo, da su dolazile ekipe iz čitave, možemo reći, bivše nam Jugoslavije, da igraju, da učestvuju. Tu stvari, tu se video kvalitet fudbala koji se onda igrao na detelinari naspram i čitavog grada, da kažemo i šireg prostora. Život vas dalje posle tih nekih školskih, tako da kažemo, vremena i vremena sporta i malog fudbala, dalje vodi na tehnološki fakultet, završavate fakultet i prvo radno mesto ste u kabelu. Meni je interesantna ta činjenica i voleo bih da čujem tu priču. Imali ste tu čast da radite sa jednom veličinom kao što je Boško Petrov. Boško Bole Petrov, koji je zaista bio za kabel, kad se kaže Boško Petrov, zaista je bio institucija i čovek koji je vodio tu nekada zaista jaku firmu. Vi ste u to vreme u kabelu, pa ako možete da nam kažete taj vaš odnos kad dolazite u kabel i taj deo vašeg, aj tako da kažemo sad već životnog puta u firmi kao što je kabel, novosadskoj firmi. Taj deo je veoma rado u mom sećanju i evociram ga sa prijateljima. Često zato je što postoji više razloga. Prvo, ne samo da je razlog ta mladost i svežina sećanja i pamćenja. Kada ulazite kao mladi inženjer, ulazite u jednu firmu koja je za one uslove bio gigant po broju zaposlenih i po svemu čim se bavio Novosadska fabrika kablova. Kao mlad čovjek sam bio svedok kada se Nov kabel preseljavao iz sadašnje lokacije gde je sportsko-poslovni centar Vojvodina, kada je preseljen u industrijsku zonu. I dolazite u jednu firmu koja je tad bila jedna od savremenijih u oblasti proizvodnje kablova. Bavila se i drugim delatnostima, ali osnovna delatnost je bila proizvodnje kablova. Na čelu te firme, što je bilo fascinantno, koju su sačinjavali oko 3000 zaposlenih, gde je bilo oko 500 inženjera, među njima i magistara i doktora nauka, ekonomista i pravnika. Bio je čovjek koji ne iz pijeteta zato što nije više među nama, nego iz iskrenosti. Čovjek koji je faktički bio vizionar. Za mene lično, Boško Petrov je još u jednom delu jedna ličnost koju sam izuzetno cenio. On je prvi gradonačelnik grada Novog Sada koji je došao sa mesta direktora Novog kabela. Kada se nađete u jednom takvom sistemu gdje bukvalno sve vrvi od znanja, od takmičenja, od prestiža, ko će više znanja da pokaže, ko će da unapredi tu proizvodnju, i imate jednog vizionara koji 80. godina pokreće proizvodnju elektronskih računara. Sa ove distance, kad pogledate, to je stvarno bilo i suviše hrabro. A na to se odlučio upravo pomenuti pokojni Boško Petrov. I kasnije sam imao priliku da spletom okolnosti vidim, ili što kaže, pratim tragove kako je taj čovjek razmišljao, na koji je način razmišljao i kako je radio. I stvarno je to bilo vizionarski i suviše hrabro za ona vremena.
ono što je bilo interesantno u Novoskoj fabrici kablova je atmosfera slična kao atmosferu jedne porodice. Bez obzira što je velik broj zaposlenih za one uslove, a bogovi pogotovo za sad, međusobno su se svi znali, poznavali ljudi. Da li direktno ili indirektno, nebitno je, ali se znalo ko je zaposlen u Novom kabelu. To su takvi odnosi uspostavljeni. I što je bilo veoma interesantno, tada je postao jedan određeni broj već iskusnih, dobro obučenih i direktora, a i onih koji su bili njihovi saradnici. Pošto je to bilo ourizacija, znači kabel je bio jedna firma koja se sastoji iz nekoliko osnovnih organizacija rada, da kažemo mlađim, gledalcima šta to znači. I to je podrazumevalo da budu u svim segmentima zastupljeni ljudi koji su školovani, koji su obrazovani, koji su stručni, koji se usavršavali. Poređenje radi, možda je to interesantno za naše sugrađenje, a i za one koji budu ovo gledali, kada je Nov kabel počeo sa proizvodnjom elektronskih računara. Tada je finska Nokia proizvodila bubnjeve, drvene ogromne bubnjeve za polaganje takozvanih podvodnih kablova. Na tom nivou je bila ta razlika. Posle smo videli, odnosno uverili smo se dokle je dogurala ta... Danas kad kažete Nokia, Zašto ovo napominjem? Zato što u jednom trenutku sam već pomenuti pokojni Boško Petrov je uvijek podsjećao na to. Kada smo u to vrijeme u Novom kabelu razvijali nove tehnologije, između ostalog i proizvodnje elektronskih računara, tada su se oni bavili proizvodnjom bubnja. Doboša na koje se namotavao kabel, onda imali su istina radi te brodove koji su bili specijalno napravljeni za polaganje tih podvodnih kablova. To su ti kablovi se polagali pod morem. Ali da ne širimo priču, znači raditi u takvoj jednoj firmi, a pogotovo doći kao mlad na mjesto direktora. Vi ste jedan od najmlađih direktora u Nov kabelu u tom periodu, u istoriji Nov kabela. Da. Jednog od oura, i to najvećeg oura. Tada to je Plas kabel. Kakav je odnos bio radnika prema vama, drugih direktora? Kako su gledali na vas? Mlad kadar, dolazi s fakulteta, obrazovan. Da li je bilo onako malo, jesu neki gard imali ili je bio sasvim normalno? Kako su vas prihvatili i primili? Pa nije, tad u to vreme je već generalni direktor, kada sam postao, bio Milenko Vujko, koji je došao iz Žabačke šećerane, preuzeo Nov kabel i bio je čovjek koji je imao, kako se to kaže, širinu. Koje to godina, Milorade? 87. ili 8. Znači neki period tu, druga polovina 80. Koji je imao puno razumevanja i koji mi je između ostalog dao direktnu podršku. A kako je bilo, to je bilo malo čudno, zato što bilo je veoma zanimljivih situacija. Ja kao mlad čovjek nisam bio tad politički aktivan. Nisam bio član partije. Nisam imao predstavu o ljudima koji se bave politikom. Uslovno rečeno, ako ne računamo samo pomenutog Boška Petrova. Da. I tadašnji pokrajinski ministar, ili kako bi se to reklo, sekretar za privredu je bio Vilmoš Molnar. I negde na nekom sastanku čovjek se javlja meni, ja mislim da ga znam sa fudbala. I na moj onako lakonski odgovor kad je on rekao zdravo, ja u maniru veterinaraca kažem mu pozdrav, on nije uopšte reagovao, na što Milenko Vujkov je pitao
vi se od ranije znate, ja kažem, pa naravno da se znamo sa fudbala. On kaže, pa nije on sa fudbala, kaže, on je pokrajinski ministar za privredu. Što mi ništa nije promenilo. Osjećao sam da je to sasvim normalno da ustavno poznati me navoda mlad čovjek da se tako ponaša. Kasnije sam počeo da ulazim u te vode, da shvatam da tu postoje neki ljudi koji su politički funkcioneri, koji su dolazili. Njih pamtim tako što su dolazeći u nov kabel, čistili su im ovi koji su trčali oko njih revere da skinu taj perut koji im je bio na sakojima, a mene oduševljavalo što na tim zajedničkim sastancima uzimali su sebi za pravo da za 5 minuta oni imaju genijalno rješenje kako će riješiti problemi iz privrede i to me oduševljavalo. To su, kako su kasnije potvrđivali ljudi koji ni jednog jedinog sata nisu radili u privredi, ali imali su rješenja i onda mi je to bilo interesantno. To mi je bilo onako zanimljivo, kako bi se to reklo, to je nadrealne situacije kada ti takvi ljudi dolaze, a još kad vide mladog čovjeka koji je na mjestu direktora, onda im je to bilo zanimljivo. Pa sam u jednom trenutku razmišljao da oni mene možda ne prikazuju kao cirkus, da nije ono da me gledaju kao eto mlad, pa šta to, jer čovjek u određenim godinama smatra da je zreo, da je... Međutim, kasnije se čovjek uvjeri da ipak su oni to sa velikom pažnjom konstatovali da sam mlad, iz razloga što potrebno je određeno vrijeme da stekne čovjek iskustvo, da uđe u neke određene strukture, da vidi kako to funkcioniše. Ja sam eto imao tu sreću što sam imao okruženje tako koje je bilo veoma povoljno. Kabel sam napustio početkom 90-ih, jer tada je počelo nešto što je kasnije se pokazalo za pogubno. Kada su takozvani samoupravljači preuzeli stvar u svoje ruke, kada je počelo etiketiranje, kada su ljudi koji su bili dokazani, potvrđeni privrednici, bukvalno terani sa funkcija, to su radili ti koji su više cenili nekvalifikovanog radnika, ne podcenjujući značaj takvih ljudi, nego diplomirane ekonomiste, pravnike pa i inženjere. I meni je bilo potpuno jasno u to vrijeme da treba tražiti alternativu. Neću da kažem da sam na fini, kulturan način oteran iz te firme, kao i mnogi moje kolege inženjeri i pravnici, ali otprilike je to tako. Nije ovo sa gorčinom, ne govorim sa gorčinom, nego govorim sa jednom setom, zato što je to fabrika koja je bila rasadnik veoma uvaženih stručnjaka u to vrijeme, koji su razvijali i druge kabelske industrije. Stručnjaci iz Novog Kabela su razvili fabriku kablova, tad se zvalo Svetozareva, sad je to Jagodina. Išli da pomažu. Stručnjaci, inženjeri iz kabela su razvili i takozvani taj spojnički sektor, koji su svesrdno ustupili elektrodistribuciji. To su one spojnice koje se prave kada se nastavljaju kablovi. Da. Tako da, dosta tu ima stvari koje su vezane i zato govorim sa setom o tim kolegama, o tim, pogotovo o čovjeku koji je bio na čelu Novog Kabela, bili su tu i drugi koji su bili ne manje sposobni, ali Boško Petrov je čovjek koji se odlikovao sa tom vizijom i koji za koga je, moram to da kažem, vezana jedna životna sudbina koja je veoma čudna. Kao mlad čovjek je morao da prekine fakultet zato što je u to vrijeme neko proglasio ga za sina kulaka. I važio je kao dete nacionaliste iz Mošorina. A onda kada je došlo do promjena, onda ga neko proglasio da je komunista i da je autonomaš. I najmanje što mogu da sad ovom prilikom kažem, mnogi treba da stave prst na čelo i da razmisle šta su radili tom čovjeku. Milorad, on je isto imao visoke funkcije u gradu Novom Sadu, kao i vi što ste imali.
Volio bih da mi kažete što je Boško Petrov kapitalno uradio za Novi Sad. Svi mi dobro znamo da zaista imali smo, eto, vaša ova priča što ste sad ispričali potvrđuje događaj jer smo imali prilike da budemo zajedno na sahrani Boška Petrova. Ja sam se uverio kada su vam prilazili vaše kolege iz firme, iz kabela, koji su isto bili od onog najobičnijeg radnika do prilazili i toliko se srdačno sa vama pozdravljali i zdravili da zaista sve to što pričate ima utemeljenje. Poštuju vas ti ljudi, bivši radnici, kao što su poštovali i Boška. Hteo bih da mi kažete, Boško je zaista dosta uradio i za Novi Sad. Šta je po vama to što možda Novi Sad, grad, mu se nije odužio na onaj način na koji je trebao da se oduži Boško Petrov? Pa ne vjerujem da i dok je bio živ nikad on nije imao primjedbu na to da li mu se neko odužio ili ne. Živio je svoj život. Živo je život čovjeka koji je bio uvažavan i van granica ove države. I bivše SFRJ. Nije on imao nikakvih problema, on je uvijek nastavno insistirao na tome da bude priznat kao stručnjak. A sve ostalo je za njega bilo sporedno. Ono što je malo poznato javnosti, to je da je u vrijeme, kako se to kaže, predsjednikovanja Jovana Dejanovića, grad vodila jedna ekipa u kojoj je bio Boško Petrov. To su bili sposobni ljudi koji su znalački vodili grad. I to je malo ljudi zna. To vidite u dokumentaciji, u arhivi koja je sadržana i koja i dan danas postoji. A sadržaj te arhive odnosi se na funkcionisanje grada. I to je jedan tim koji je radio, znalački radio i vodio grad. Naravno, imajući u vidu da je to bio jednopartijski sistem, oni su ispred partije imali zadatak da pomažu Jovi Dejanoviću koji je samo obavljao tu funkciju. Naravno, ne želim da analiziram dalje, ali imali ste jedan paradoks gdje su grupa diplomiranih ekonomista i pravnika vrhunskih znalaca radili na projektima razvoja Novog Sada i to se vidi kako je sve rađeno. A paradoks je u tome što je njima rukovodio čovjek koji je završio višu za fiskulturu, to je ono kolut napred, kolut nazad. Ali je imao razumevanje, očigledno je imao sluha zato što je u tom delu nalazio svoj marketing u radu ove ekipe. I to ne treba kriti. I kada je pozorište koje je napravljeno u tom periodu, kada je počelo da se razmišlja na način da bi to ipak moglo da naruši ne samo izgled centra grada Novog Sada, nego da proizvede određene posljedice i za arhitekturu, a i za način funkcionisanja dalje onih koji žive u gradu Novom Sadu. Među njima je bio i pomenuti Boško Petrov zajedno sa još svojim kolegama koji su rekli nije to baš dobro da se ta arhitektura, taj stil instališe, odnosno napravi u centru grada Novog Sada. To je ipak bilo nešto što je činilo jednu celinu pre zgrade Srpskog narodnog pozorišta, a Srpsko narodno pozorište sa ovakvom arhitekturom, ovakvim izgledom, po njima je trebalo da bude napravljeno na Limanu, gdje je sada zgrada naftne industrije Srbije, odnosno Gazprom neft. Tako da u tom periodu dosta je doprinos bio Boška Petrova, znači pre nego što je došao za gradonačelnika grada Novog Sada. A kao potvrđeni privrednik, kao majstor u tom poslu, Boško Petrov je pravio takve ekonomske poduhvate da to stvarno treba proučavati. Znate, vodio je grad bez ikakvih problema, funkcionisao je grad bez ikakvih problema, na kraju krajeva i sam sam se uverio posle izvesnog vremena kako se to i na koji način je on to radio i ništa nisam tu menjao, nego sam ta iskustva njegove i drugih samo primjenjivao, ništa drugo.
Da, sada se prosto nadovezuje pitanje na čitavu ovu priču koju pričamo, vaš period vođenja grada, koliko je lako, u stvari koliko je teško voditi jedan grad kao što je Novi Sad, dobro, Novi Sad to su i neke godine kada vi postajete prvi čovek grada Novog Sada, to su početak 90-ih, 92. 93. godina, i ja sam u samom uvodu rekao da ste i čovek kulture, zato što ste zaista dosta uradili za vreme svog, ajde da kažemo, mandata dok ste bili prvi čovek ovog grada, dosta uradili za kulturnu scenu ovoga grada. Pa bih voleo da nam ispričate, nama i našim gledalcima, taj period, znači šta znači voditi grad jedan kao što je Novi Sad, koliko je tu bilo učenja i od Boška Petrova i od nekih prethodnika, jer ste vi kao relativno mlad čovek dobili da upravljate gradom, i ta vaša potreba da tu kulturnu scenu grada podignete sa ateljejima nad Petrovaradinskoj tvrđavi, sa dovođenjem viđenih ljudi u Srpsko narodno pozorište i ostalih stvarima što ste uradili za ovaj grad. Uvek to ima klasični ti odgovori. To je bilo veliko iskustvo, iskušenje, za mene lična čast i tako, to su ti klasični odgovori na takve. Sad vas pitam kao detelinarca. Pa dobro, to je, što kaže, čovjek se nađe u određenoj situaciji, nađe se u tom političkom previranju, nađe se u situaciji da spletom niza okolnosti, rezultata, pred svega glasanja, dođete u situaciju da predstavljate jedan grad tako što zauzimate funkciju predsjednika Skupštine grada Novog Sada ili, kako se to kaže, gradonačelnika. I ono što čovjek mora realno da sagleda, to je da čovjek koji nije imao političkog iskustva je bio i tekako hendikepiran. Ta funkcija podrazumeva jedno političko predznanje. Mi koji smo se bavili privredom, rekao sam malo pre kako smo gledali na političare. Ali suština je da morate naći nešto što bi vam bila ideja vodilja, kako se to radi. A ne može čovjek sad da kaže, poistoveti i da kaže pa to je isto kao u privredi. Najsličnije je kad čovjek vodi jednu porodicu. Svoju porodicu tako vodi grad. Gleda da su svi zadovoljni ili približno zadovoljni, ne može biti ništa idealno. Ali situacija u kojoj se čovjek nađe određuje način i prioritete kako će da sprovodi. Naravno, bez saradnika, bez onih koji su, sa kojima sam bio okružen, ne bih mogao sam. Nije to sad čovjek se hvali pa kaže za vreme mog mandata, nije to za vreme mog mandata, to je bila koaliciona vlast. Ja sam ispred stranke, vi Srpske radikalne stranke, bio istaknuti. U 1993. godine, to je period kada u okruženju vlada oružani sukobi, ratovi. Prvo što razmišlja čovjek da svi sugrađani budu pošteđeni tog, da se to ne preseli na ulice grada, što je realno bilo moguće. Granica je relativno blizu, da. To je bilo vreme hiperinflacije, morate razmišljati kako da sačuvate i na koji način to da uradite, neke vrednosti kada je u pitanju i javna preduzeća i infrastruktura i na kraju krajeva standard tih ljudi koji žive i rade u tom gradu. Tada je privreda zbog sankcija, zbog svega, bukvalno bila u kolapsu. Počelo je da se pojavljuje sve veće i veće nezadovoljstvo. Jer mnogi ljudi nisu ni očekivali da će te sankcije izazvati takve posljedice. I sve to morate da imate u glavi i da morate da vodite računa. Ono što je za Novi Sad karakteristično, što je utemeljeno u Novom Sadu kao najveća vrednost, to je da je on kulturni centar.
većinskog srpskog naroda. I uvijek mora to čovjek da ima na umu da, bez obzira kakve su okolnosti, najveća odgovornost ako ta kultura i kulturna zbivanja svedete na kafanu. Kako su to neki govorili, ako svedete kulturno stvaralaštvo na begešare, onda ne vredi. Moralo se održavati i institucije, a i sam život kulturni. Jer to je jedino moglo da pomogne koliko toliko da se održe neki nivo i da ne zavlada potpuni haos. I tu, što se tiče institucija, prioritet je, bez obzira što nije bilo pod ingerencijama grada Novog Sada, Srpsko narodno pozorište. Dovođenjem upravnika, na mjesto upravnika Siniše Kovačevića i formiranjem novog ansambla, odnosno aktiviranjem onih koji su već tu bili, bio je veliki iskorak. Ako ništa drugo, onda je u javnosti, u medijima bilo prisutno to da u Novom Sadu i dalje je dominantno to dešavanje u Srpskom narodnom pozorištu. Matica Srpska, ona je već, što kaže, prepoznatljiva, utemeljena, opšte prihvaćena i to je bilo sasvim jasno. Ona je imala zadatak da oni koji su ne svojom voljom proterani sa svojih ognjišta i iz mjesta u kojima su živjeli i stvarali, da ih prihvati. I to je bio jedan od zadataka da se pomogne toj matici, da prihvati te mnoge ljude koji su dokazali sa svojim stvaralaštvom. Mnogi profesori, mnogi pisci, književnici, umetnici našli su se u situaciji kad nisu znali šta ih je snašlo, a odredili su Novi Sad kao eventualnu mogućnost da reše neke svoje probleme. Šta bi čovjek očekivao od ljudi koji se bavili pisanjem, koji su predavali studentima ili nekim drugim intelektualnim poslovima da radi, nego da nastavi to. I Matica Srpska je tu odigrala veoma značajnu ulogu. Prihvatila je te ljude, naravno, u domenu koliko su njihove mogućnosti. U skladu sa mogućnosti. Ali se moralo imati sluha za to, da se pomogne toj Matici, da se pomogne tom Srpskom narodnom pozorištu. Da se ne dozvoli da zamru oni koji stvaraju na Petrovaradinskoj tvrđavi. To je simbol grada Novog Sada. Jeste. I tu je velika pomoć upravo tih ljudi koji su iz tih institucija, da tako grubo administrativno kažem. I možda je prednost bila u tome što sa većinom tih ljudi sam imao kontakte i druženja nevezano za funkciju na koju sam postavio, na koju sam izabran. Predstavljalo je tu problem i ubediti one koji su bili sa nama da je to jedan od prioriteta. Znate, vlast je nešto što, ako ne promeni čovjeka, onda promeni okruženje oko čovjeka. Tu ste upravo, da. I ne kažu ljudi džabe da daj mu vlast pa da vidiš kakvi. Promeni se karakter čovjeka. I mnogi pokretnu, mnogi se izgube. Ponese ih ta funkcija. Misle da će čitav život to da rade. A onda morate brzo da selektujete i saradnike i one od kojih možete da imate koristi za grad. I tu je spletom slučajnih okolnosti dosta ljudi koji se bavili izdavaštvom, koji su bili kulturni radnici, radnici u oblasti kulture, koji su bili pisci, koji su bili slikari, muzičari, profesori sa akademija, koji su bez ikakve rezerve pomagali. Naravno, pomoć je bila i sa one strane koja se u to vrijeme predstavljala u Skupštini grada kao opozicija. Među njima moram da spomenem sa velikom zahvalnošću pokojnog profesora Đorđa Bašića. Zašto njega spomenem? Zato što je
pre promene vlasti u gradu Novom Sadu neposredno, on bio predsjednik izvršnog odbora ili izvršnog savjeta, kako se to zvalo u gradu. Čovjek koji je sa ogromnim iskustvom i kao profesor i kao političar. Svesrdno pomagao. Ali to je moralo da se uspostavi takva atmosfera, takav odnos. Bez obzira koliko su bile uzavrle političke strasti, bez obzira kako je bilo okruženje. Uvijek smatram da je veliki uspjeh Novog Sada u tome što sve to što je okruživalo, to okruženje, ti nemiri, ti sukobi, ratovi nije se prenelo i nije se odrazilo na svu sreću, nije se odrazilo na ulicama grada Novog Sada, imajući u vidu kako je to bilo u Beogradu i drugim gradovima. To je maltene svakodnevno je bilo prisutno ubistvo na ulicama, kriminal je prisutan. Ovdje je to, valjda zbog toga što je grad Novi Sad sam po sebi malo specifičan i dovoljno je velik, a i dovoljno mali da se svi znamo. I to je doprinjeno. A najmanje u tome smo imali ulogu mi koji smo tad sačinjavali vlast. Jedna stvar koja svakako obeležava vaš život, dosadašnji život, je priča o Dušku Trifunoviću. Ja sam namerno to ovako izdvojio iz čitave ove priče, iz kulturne te priče. Malo ljudi zna i poznavajući vas, znam da retko kada pričate o tome, ali da kažemo našim gledalcima da ste vi jedan od najzaslužnijih ljudi što je Duško Trifunović ipak uspeo da obezbedi krov nad glavom u Novom Sadu. Naravno, tu je još bilo dosta ljudi koji su mu onako davali vetar u leđa, i naš prijatelj Zoran Kolundžija i ostali ljudi, pa bih voleo da ispričate našim gledaocima tu priču, taj vaš doživljaj Duška Trifunovića kad dolazi iz Sarajeva u Novi Sad i to vaše druženje sa njim, taj period sa tom sarajevskom rajom koja se okuplja oko njega i vaša uloga u čitavoj toj priči, ne samo kao prvog čoveka grada, nego uopšte kao Milorada Mirčića. Koliko ste se vi našli Duško Trifunović je stvarno legenda, sada bi mogli čitavu emisiju pričati šta je Duško uradio, ali evo želim iz vaših usta da čujem i onako da ispričamo Novosađanima šta je to posebno kod Duška i zašto je Duško baš odabrao Novi Sad. Pa najautentičnija i najbolja priča je ono koje je ispričao i napisao Duško Trifunović o tom. Ukratko, on je to tačno naveo i išao je ulicama grada Novog Sada i sretne ga jedan mlad čovjek i kaže ja sam odrastao uz vaše pesme, jeste vi Duško Trifunović? On kaže jesam. I taj mladi čovjek ponudi Duško Trifunović da popiju kafu zajedno i uđu u kabinet gradonačelnika grada Novog Sada i tako se ta priča započinje i to je autentična priča i tu priču ne treba uopšte menjati. Jer niko nije mogao bolje i autentičnije da ispriča nego je što je to on umeo. Samo što nije naveo ime tog mladog čoveka, mi ga navodimo sada. Nezgodno je sad priča čovjek sam o sebi. Znate, imamo i kolega koji su bili prethodnici, oni su voljeli sami o sebi da pričaju. Pa onda su rekli, kad recimo u ono vreme, kad su oni govorili, onda je i Josip Broz, tadašnji predsjednik, vadio ploče i pisao kad su oni govorili kao. Ali neprimjerano je da čovjek, šta je tu suština? Suština je što nađete se na jednoj funkciji gde u tim nesrećama pojedinaca bukvalno imate tu uslovno rečeno sreću. Da ne mali broj njih odabere Novi Sad. Među njima je bio i Duško Trifunović. Bilo je, da se razumemo, bilo je ne samo ovi koji su se bavili pisanje kao što je Duško, bilo je tu i mladih ljudi koji se bavili rock and roll, koji su našli Novi Sad, došli Novi Sad.
onako najdirektnije našli me negde u gradu i zamolili da, ako mogu da im pomogne, moja pomoć je sastojala se u tome da zamolim ove ljude koji su u medijima, koji su na televiziji, na radiju, da im dozvole da nastupaju, da znaju ljudi da su tu, da su došli. Jedan od njih je, nadimah mu je Pahulja, a inače prezimena je Jamena. On je došao i rekao, meni samo treba da se pojavimo par minuta na televiziji, to je grupa Regina. A zašto navodim ovaj primjer? Zato što to je taj deo ili 100 ljudi koji se brzo adaptirali na ove uslove. Nisu se oni nešto, Bog zna kako, snašli kada je u pitanju ta materijalna strana. Ali brzo se adaptirali zato što su ranije imali kontakte, imali su veze u tim svojim poslovima sa ljudima koji su živjeli u Novom Sadu, živjeli u Beogradu. I to je ta integracija koja je mnogo brže išla nego kod onih ljudi koji su u većem broju, a odabrali su Novi Sad da žive. Da bi se koliko toliko pomoglo tim ljudima, onda je bila sasvim logična rešenje da se ljudi koji su oni prepoznavali zadrže u ovome gradu. Među njima je bio najistaknutiji Duško Trifunović. Kad kažem najistaknutiji, ona je za javnost, širu javnost pozvana. To je suština što mnogi ljudi, među kojima je veliki Pero Zubac, Zoran Kolundžija i još mnogi, zajedno doprinosili da Duško Trifunović ipak se odluči da ostane u Novom Sadu. Šta je naše bilo? Naše je bilo samo da tom čovjeku obezbedimo ono što je najmanje, to je ti uslovi da ima gde da stanuje. Poznat kao skroman čovjek, nije on nešto patio oko toga da ima neki luksuz, raskoš. Samo da ima krov nad glavom. Ali to je na neki način bio početak tog nekog intenzivnijeg kulturnog života i dešavanja na gradu Novom Sadu. Uzburkali su se, što bi rekli, mnogi krugovi. Zato što znali su da sa tim čovjekom dolazi nešto što je on idejni tvorac. Dolazi taj takozvani domaći rock'n'roll, po kome je poznat, prepoznatljiv. Duško Trifunović ima veću vrednost u nekim drugim segmentima svog pesništva, stvaranja, pisanja. Pošto je bio veliki i vrsan poznavac marketinga, on je itekako doprineo da se ta priča multiplicira kada je u pitanju kulture i kulturno stvaralaštvo. Znao je tačno, znao je mehanizam kako to pokreće se. A sa strane uvek to bolje se radi kada odete van Novog Sada ili bilo koje druge urbane sredine, pa sa strane podržavate to što se dešava. Tako da je Duško Trifunović zajedno sa još mnogim ljudima itekako doprinosio tom nekom, hajde, što bi rekli, novom talasu. Načina funkcionisanja, razmišljanja u delu koji se odnosi na stvaralaštvo, na kulturu, na sve. I bio je čovjek koji je znao da animira okruženje, javnost. I to je stavio na raspolaganje gradu. Ne ono sada nešto preterujem, ali bukvalno. Zašto? Zato što je do tada je bilo ustaljena jedna ekipa koja je bila u kulturi instalisana iz ranijih perioda. To su onako ljudi koji su imali specifičan način i odnos prema kulturi i kulturnom stvaralaštvu. Imali su neku fobičnost kada je u pitanju ljudi sa strane. Jer su oni, Bože moj, po prirodi stvari misli da to njima sve pripada. I da su oni Bogom dani da određuju ko je dobar, ko nije.
i ko bi trebao i dalje da stvara ili ne. Sa dolaskom Duška Trifunovića i mnogih još pored Duška, sve se to pomerilo. Počeli su ljudi da traže svoje mjesto, mnogi koji su u Novom Sadu živjeli, stvarali, dočekali su priliku da pokažu šta oni to rade. Tada imate osnivanje udruženja likovnih umetnika na Tvrđavi koji se zove Krug. Da, što je isto jako bitno za grad. Pa jest, ali tu moram da kažem da i tu sam imao srećnu okolnost. Bora Popržan je moj prijatelj iz mladosti, koji je itekako zajedno sa još mnogima gore uradio na tome da se konačno izdefiniše na neki način status tih ljudi koji gore stvaraju i rade. Jer počelo je da prevlađe mišljenje da ti ateljeji njihovi bi mogli da služe da se preurede, da neki stanuju. Išlo se toliko daleko da bi mogli sebi da naprave lepu garsonjeru, pa onako fin je pogled sa Tvrđave. Do onoga da preovladalo je jedno vrijeme mišljenje da bi to trebalo komercijalizovati u punom smislu reči, da oni plaćaju punu zakupninu, pošto je to ekstra lokacija i tako dalje i tako dalje. A onda se pristupilo rešenju koje je doprinelo da oni ljudi se ne samo zadrže gore, nego da naprave to udruženje koje će biti predstavnik svih njih, a to je da se zakupnina, odnosno korišćenje tog prostora koji je pod ingerencijom poslovnog prostora grada, plaća tako što će oni svoja dela, svoje stvaralaštvo, deo svog stvaralaštva staviti na aukciju, pa onda će grad od toga koliko dobije prodajom tih njihovih dela da to bude nešto što bi moglo da nadoknadi buslovno rečeno tu kiriju koju bi trebali da plati. Šokantno je to bilo za mnoge koji su to gledali kao priliku da dođu do, kako sam rekao, do lepe garsonjere, do lepe lokacije, a pogotovo za one koji su do tada bez ikakve strunke ustručavanja ucenjivali pojedine stvaraoce. Tako što su govorili Selići, a tebe nisi ti uopšte to platio. I onda imate paradoks da recimo profesori sa muzičke akademije, likovne akademije bili su prepušteni na milost i nemilost. Nekih pojedinaca koji su im pretili ako ne bude čak i na privatnim zabavama, žurkama da mu svira profesor klavira. Zamislite kako je to ucinjivanje, odnosno kako je poniženje. Ali da skratim priču, značaj Duška Trifunovića je između ostalog u tome što je naš sugrađani Pero Zubac posle mnogo godina prvi put tih godina ušao u gradsku kuću. Zašto ovo govorim? To je simbol da se vratilo ono što je stvaralo u Novom Sadu, ono što je vredno u Novom Sadu. I to je bio veliki pomak. Kao sad što ste rekli iz ove priče, zaista vidimo da je za vreme te vladavine vaše, tog perioda kad ste bili prvi čovek ovoga grada, učinjeno dosta za kulturnu scenu grada. Evo, emisiju polako privodimo kraju. Htela bih, ako možete, da nam date ovako, ajde da kažemo, jedan dobar deo vašeg života ste u politici, na političkoj sceni Srbije. I kad uporedite neke vaše početke tamo tih 90. godina i današnje vreme, koliko se promenula politička scena Srbije? Da li se promenula? I svi se sećamo da, evo sad vidimo i afere oko kupovanja diploma i oko svega toga, svi se sećamo da je u nekim tim periodima kada ste vi sa mesta direktora jednog giganta kakav je bio Nov Kabel ušli u politiku, da su ulazili ljudi sa fakultetskim diplomama, ljudi koji su bili dokazani u svojim poslovima. Kakav je bio taj osjećaj kad ste prvi put ušli u Skupštinu Srbije, kakve su te veličine bile oko vas, da nam kažete neke, ako možemo da napravimo neku paralelu sa ovim parlamentom danas, i voleo bih sa tim da završimo ovaj današnji razgovor.
Eto, to je onako neko pitanje ako možete da date ili samo da nam kažete kakvi su to bili, znam da ste bili dobar prijatelji sa pokojnim Batom Živojinovićem, sa ostalim veličinama i sveta filma, i sveta muzike i show biznisa, da kažem. Pa dobro, imao sam i tu srećnu okolnost. Velika sreća što sam ja počeo političku karijeru sa čovekom koji je bio najmlađi i najpoznatiji disident. I to je najveća veličina koja je bila tad na političkoj sceni Srbije. Sve ovo, što bi neko rekao, to su sve kopije bile ostale. Da. Vojislav Šešelj je jedini original bio. Čovjek koji je u svojoj mladosti opredelio se da se bavi politikom koja je suprotna tadašnjoj aktuelnoj vlasti. Pa i kasnije, boga mi, dosta toga. Tako da, ta mogućnost da upoznate različite ljude je velika prednost za čovjeka koji se nađe u parlamentu. Ali tu prednost morate da znate da iskoristite. Učite od svakog po nešto. Od Velimira Bate Živinovića sam naučio da kamera troši čoveka i da treba se čuvati. Kamera, on je kao profesionalac to govorio. Sad, boga mi, to mnogi aktualni bi trebali da imaju, da prime znanju. Puno ih je pred kamerom. Jer vi dolazite kao političar u situaciju da nema novinara šta da vas pita. Svodi se na to gde ćete letovati, gde ćete zimovati, to znači da niste interesantni kao političar i se pojavljate puno pred kamerama. Ima tu nešto što sam dužan da kažem. Jedan osnovni moto koji sam naučio od pomenutog Duška Trifunovića, to je slogan koji se on često služio: slušaj mene, radi po svom. Eto, sa tom vašom rečenicom i u stvari ne vašom rečenicom, nego rečenicom Duška Trifunovića da završimo ovaj današnji podcast. Gospodine Mirčiću, ja vam se zahvaljujem, zaista ste bili ovako divan sagovornik i prosto mi je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Ja se nadam da će i gledalcima biti interesantna ova priča, ova novosadska priča, ovi novosadski razgovori. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji i gledamo se sledeće nedelje. Svako dobro.